Veliki značaj, ovo je jedan od delova mozaika onih napora koje Ministarstvo kulture i informisanja u saradnji sa našim izdavačima i Zavodom za udžbenike i Frankfurtskim vestima i drugim brojnim subjektima iz Matice i dijaspore čini na očuvanju srpskog jezika, na negovanju ćiriličkog pisma, odnosno zalaganju za veću upotrebu ćirilice u svakom smislu, u svakom trenutku i u svakom prostoru. Mislim da su ovakvi napori, ova divna izdanja, ovo zaista, evo, učimo ćirilicu, jedna izuzetno lepa stvar namenjena našim najmlađima koji žive i u regionu, izvan Republike Srbije, pa i u Republici Srbiji, svugde po svetu. Dakle, sarađujemo, trudimo se, mislimo da je to jedno vrlo važno pitanje i negovanje srpskog jezika, naravno i srpske kulture u širem smislu, ali pogotovo negovanje jezika, negovanje kulture govora, negovanje, odnosno zalaganje za veću upotrebu i spasavanje od zaborava ćiriličkog pisma, mada nam to ne preti u ovom trenutku, ali ako se nastavi sa zanimanjivanjem ćirilice, za par decenija ta stvar može da bude ugrožena. Na tome mislim da je ovaj projekat zaista odličan, ministarstvo ga je podržalo i finansijski na drugi način, a to je i naš posao i naša dužnost. Zaista se zahvaljujem Frankfurtskim vestima na ovoj izvanrednoj inicijativi i mislim da će ova knjiga naći svoje zahvalno ishodište u rukama naših najmlađih širom sveta.